Karbiang long TV 9 news kena ara doana phasame kardom people 0.1 kardom pini prime jama berta tham bang milimen mirdam thanchupi tangte berta thepi berta anton pen arju pansene teke ingtiarong amekar sonjit taro kiso kachilang jia phan kerap kachuhang teke ingtiarong amekar sonjit taro kiso dela jok achol pen asomara tum kisungna Lakhain korasi Borjan constituency ro teke ingtiarong amekar sonjit taro ahore sigari accident pen ajo akeng hinudaklo laso si kachilang jia phan sonjit taro achola pen amithang pen ta karbiang long kachari kachahon ke theke dinga tuma phan tuning report lapen achor pen kaning jepon atengke alangle tuma phan ke aprang pen ta urunadoita pipon pilang lapen hemsosta mi pipon pilang pusi Herang kia thengno nangche thandun Bokajan pen Arun Taro report Karbiang Long TV 9 News Juneng reglo orun doi paisa tanang pig hak aprang paru phonang pig tanang pig dello nili chongda cho sini pinan da chilana iglo enke operation huta paisa ve choram lok nan tanang cho hang lok la sarkar panda cho hang iglo tanang pig non ta chu du ta sugar long iglok ni li di phu pon lok ta chiklo jon ni chi big lo hoda ni mucha che van iglo ko chu du ta ko dengu long iglok lu ko dak sigir bu ko jan long se lai iglo ta ko che poning no non ma operation pu ma che poning no pu o sar poisa ve non mat ke che ponik elo la di hong thonang pi du no an ke hem che ponik po ko ni li che van ik det lu sara tu non che ponai non che ponai ko son ma Chorap cho hang iglo nang litum pha Autonoma Council fan pilo nang litum pudunika dote la non operation fan nang rabun te piala nilikan puta be amek ta laing no jo mek arlo lo lap lo ko extra lo ta doi glo pene hola men pola in thum son he son chon re tiala lo pusiar lo me non operation thuni phalam he non mat lo ta ha nang limen ha sonjit taro tada karong tike ingtira Lason si Lumbajong constituency lo patumi ni Bhaikriner Kebarni Victory Unity and Prosperity program ki pamanpon Patumi ni Bhaikriner Kebarni Dipu Lumbajong constituency Goboy Firalong Victory Unity and Prosperity program ki pamanpon Labang so mai lo ke hai Dr. Tuliram Rong Hangta Chitong Dunsi Munira Phan Ning ke perong alam thanpon Lapen halaso mai long Karbiang Long Autonomous Council CM ake hai Dr. Tuliram Rong Hang pen kaning jepon atengke non kewang jia chikru penke kapre ga sai kiseng pon ji do oji pusi bangso mai pen ning jepon tangte alang likaning jia lam theli arjupon iksina pen je isia bang je hola sel hel do betum pha tada pen pu kono la pen dakang puji binong je bang ke wonala tum heklong pomo achiklo prai Januari achiklo nikan kimi rata phan nana sayang deng dakit kidui international sports complex indoor outdoor bang swimming pool or international standard lapen uditiram hol 3000 capacity assam long 3000 abelang non te pada kola khetrota 1500 bed daga 3000 capacity tara lang sulok tata ipu ko lapen chenglok kaprek asayang deng war pen chenglok kijuna lang pen chenglok lapen ja kaprek asayang deng kang pudo pegi da international laso stadium tang kuko laso stadium ta plus lapen bus terminal tang kuko lapen ke track terminal tang kuko lapen rong khelan no market complex tang kuko lason data si rulang so abanaya club bola tamil hai tang kupon po lason sayang deng dopik kang puji lasim mo exclusive la bakenang diman Tante pini aberta ke lansikan tonpon rong domi thang me kardong